ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye no buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 26 kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. N'amakuru arabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu wikurikiranira hafi ugiye kutubwira ibizindutse vyibonekeza. Mutama, waramutse neza? waramutse neza, uraho neza bwa munyamakuru? Yego twaramutse neza Mutama. Tugereyo kurebera hamwe ibiri kubera muri teritwari ya Rubero aho bimaze kwemezwa ndetse bimaze kugaragazwa ko abasirikare benshi bizasarambwe bamaze kongerwa muri ibi bice. Uraza kutubwira ko bihagaze gute mu bijyanye n'ibikoresho? Turaza kwikoza mu misozi ya Katiri, twikoze mu misozi ya Migeri, twikoze ahitwa Mbunge Kavinyonge n'ahitwa mu bice byegeye Burambo hafi y'ikiyaga cya Eduwari. Yego. Zubwira ibikoresho byinshi byazanywe byakuwe hariya za Kamanzi ndetse na Yimbongo byazamuwe muri ya misozi igana hafi ya Mbunge mu mashyamba yegereye Beni. Yego. Nyuma y'uko FRDC iri gutegura urugamba rudasanzwe rwo kwambuka ikiyaga cya Eduwari bafata imisozi ya Rubero ndetse na Rusho. Nibyo turaza kubyinjiramo mu buryo bwirambuye. Turaza kandi kwabwira positionnement stratégique mu bice bitandukanye turebe uko ibintu bimeze. Turababwira kandi operation offensive ndetse na operation defensive uko iri gutegurwa. Turababwira kandi prise de position kugenzura ahantu runaka mu misozi yihe. Ni imisozi itandukanye igana hafi neza cyane no muri wa Kare, ariko nanone situation irasa n'iri mu misozi ya Sud Kivu cyane Warungu, Fizi no mu byerekezo biri hafi na Uvira cyangwa Bukavu. Turaza kubabwira kandi ibijyanye na considération des actifs gukomeza kuguma mu bice uko vyifashe. Turajya rero kuri axe opérationnel tubabwira ibiriko biribonekeza. Turaza kandi kunyura kuri centre de commandement mu bihe bice. Ni ibice byariya muri Sud Kivu cyane ahitwa Kacongirwe by'umwihariko mu bice byegereye Warungu n'ubundi n'ahitwa Mbeswe. Turababwira kandi brigade mécanisée yazanye ibifaru ndetse n'imbunda ziremereye mu bihe bice. Ni ibice bitandukanye byegereye teritwari ya Masisi cyane ahitwa Mweso mu byerekezo bigana muri Waikare. Turaza kandi kurebera hamwe unité de reconnaissance yamaze kugera mu gisagara cya Uvira aho yatangiye ubutasi ku gitigira intangere. Bikaba birangiye gute? Birangiye n'ubundi ibintu bikomeje kuzamba kandi bikomeje no gukomera cyane. Turababwira kandi retardement en munition ibijyanye no gutanga intwaro ndetse n'ibikoresho ku bazarendo mu bihe bice. Ni ibice bitandukanye imisozi ya Kavimbira, Kawezi, utibagiwe Muheta, Katongo ndetse n'ahitwa Kishangiri. Turaza kandi kugaruka kuri intégration d'anciens militaires kwinjiza abasirikare bahoze mu gisirikare cya leta. Bikaba biri kugaragara mu bice bya Warikare. Hari gutegurwa iki? Hari gutegurwa urugamba karundura kandi urugamba simusiga mu gihe kandi impande zose zikomeje kurebana ikijisho. Turaza kandi kubabwira groupe paramilitaire Ariyere. Iyi ni imitwe isanzwe ari inyeshyamba iri kwinjizwa muri FARDC mu bice bya Warikare. Turababwira théâtre des opérations uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera kuri zone Constance, akarere gakomeje kugaragaramo impinduka zikomeye. Turaza kandi kubabwira avance militaire uko bihagaze. Tureba ibijyanye na contre offensive muri iyo misozi. Ni imisozi itandukanye yiganjemo Sud Kivu ariko Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na neutralisation des poches de résistance
kurandura udutsiko tw'inyeshyamba mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira renforcement des positions ndetse na projection de force supériorité opérationnelle, turebe uko bihagaze. Turabwira kandi morale des troupes, turebe capacité de nuisance, turebe ibijyanye n'ubushobozi bwo guteza ibibazo bikomeye mu bice bitandukanye. Turaza kusoriza muri centre Nevagrike, turebe ahantu hakomeye cyane kugenzura urugamba uko bihagaze, ndetse no kuri base de enternement. Banywanyi muze twicarane kuri page ikomeye yanditseho amakuru aremereye arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama makuru yacu tuyahere. Aya makuru tuyahere mu misozi itandukanye y'ano muri Sud Kivu, cyane cyane mu byerekezo bigana hafi ya Minembwe. Yego, tubwire mu Minembwe umwuka ari muri iki gitondo ni mwuka bwoko ki? Amafaranga rero imisozi y'Minembwe bwa munyamakuru ukiri kubavugwa. Yego, imisozi y'Minembwe ikihariye kiri kuhavugwa gitandukanye n'ikiri kuvugwa ahandi. yego, ni imirwano idasanzwe mu duce twinshi dutandukanye kandi na karitsiye nyinshi zitandukanye, ariko nanone bijyana n'iyo mirwano biri kuvuga yuko ibice byahariya muri Minembwe, yego, aba bazarendo bari gukora resistance igaragaza yuko ngo bari kubohereza bice bazi yuko birimo umwanzi ari bonyine. yego, bagatanga impuruza ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, bababwira yuko igisirikare cya FARDC kigomba gukora impinduka zidasanzwe, yego, cyane mu guhereza uburenganzira bwimbitse kandi byeruye uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. yego, ariko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rukavuga yuko impamvu abasirikare ba FARDC b'abazarendo bari koherezwa muri za misozi yegereye za Tubangwa na Turambo, yego, ndetse na Tumungu, abiya bice byose aba bazarendo bivukamo. Imbaraga rero bazanye muri bino bice akaba ari imbaraga n'ubundi zishingiye ku butasi. Ibi rero bibaye nyuma y'uko bivuzwe yuko ku munsi w'ejo ngo intare zasarambwe ngo zafashe bamwe mu bantu baketsweho yuko ari abo bazarendo. yego, Aya makuru FDN bikaza kuyamenya, ndetse kandi n'abahagarariye FDN bakaza kuyamenya bakandikirana ku ruhande rwabo. yego, Ibi rero bikavuga yuko FDN ndetse na FDN badakomeje kumvikana ku mikoranire hagati y'abazarendo, bikanavuga yuko mu bice FDN gishobora kuzajya ijyamo abazarendo badashobora kubizamo, kandi bigaragazwa n'uko n'ubundi biriya bice byegereye hariya za Minembwe muri ya misozi igana mu bice byegereye za Marungu ndetse n'ahitwa za Katembo, mu misozi yegereye ahitwa za Makangi ndetse n'ahitwa za Marindi, Makunji, no mu byerekezo bigana muri kuri uwo muhanda wa Route Nationale 5 Musingiro. Biravuga yuko abasirikare bari kuhazanwa abenshi cyane ari abarundi. Aba bazarendo bagasa n'aho bagirwa ibitambo by'abasirikare ku mirongo imbere ku rugamba, bikanavuga yuko ariyo mpamvu bakomeje gukora resistance ku mirongo imbere ku rugamba. Rero ubona yuko biri buze gukemura ikibazo, bikanavuga yuko FDN iri kwibonamo mu ishusho yuko bamwe mu basirikare b'abazarendo bashobora kuba bagambana ku mirongo imbere ku rugamba, FDN bikaba yahura n'ibibazo, ariko bavuga yuko bagiye kubikemura mu gihe gitoya. haba wenda hari ikindi kidasanzwe cyaba cyatangiye gukorwa cya reaction avec force. Cyakozwe rero iriya misozi ya Makunji, hari agace abo bazarendo basa naho bashyizwe mu gisare, bakaba bari guhabwa inama n'abasirikare b'abarundi. yego, ni umusare uri hariya Makunji mu gace kitwa Butokoto. yego, aka gace rero kitwa Butokoto kari hagati ya Makunji ndetse na Marindi hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. yego, urusare rero ruhari rushobora kuba rwakwakira nibuza nk'abantu barenga nibuza 6,000 cyangwa 7,000, bikavuga ko hari abazarendo barenga 2,000. yego, maze iminsi bahabwa amahugurwa n'igisirikare cya FDN mu buryo bw'imikoranire, babereka yuko icyo bari kurwanira ari kimwe kandi n'icyo bashaka ari kimwe, nubwo bigera ku mirongo imbere ku rugamba. Igisirikare cya FDN kigashinja abo bazarendo kugaragaza ingufu nke ndetse kandi no kurwana mu buryo butari ubwa kinyamwuga. nibyo reka dukomeze tugira ubero uri ukutubwira n'ubundi ay'umutekano
Turabwira ko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa leta n'intwaro rusange ya Congo ryongereye ingabo n'imitwe myinshi mu teritwari ya Rubero iherereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Kwezi kwa kabiri 2025 nibwo M23 yafashe agace kahitwa Kicombiro gaherereye muri Rubero, ikaba rero yarafashe aka gace nyuma y'imirwano ikomeye yabanganishije n'ingabo za leta n'intwaro rusange ya Congo nyuma y'amezi arenga 8. Ibyo bibaye mu gitondo cyo ku wa kane ku igenekerezo rya 24 ukwezi kw'icyenda 2025. Ibitangazamakuru bitandukanye byanditse ko M23 yongereye ingabo n'intwaro muri aka gace kugira ngo ibashe kugenzura neza utundi duce tugize teritwari turimo ahitwa Kipese, ahitwa Katonde, ahitwa Munyandomi, ahitwa Vurera, ahitwa Kirumba. Abaturage batuye muri aka gace bagaragaje impungenge z'uko uyu mutwe ushobora kongera kugira imirwano ikomeye n'igisirikare cya leta. Bifuza gufata ibisagara bikomeye by'ubucuruzi birimo Butembo, Kanyabayonga ndetse na Rubero Centre. Ntabwo ro ari muri Rubero gusa M23 yongeye ingabo, ahubwo no mu duce twahitwa Rusamamba, ahitwa Bukumbirwa yongereye imbaraga mu buryo budasanzwe. Ibi rero bikaba byerekana ko iri huriro riteganya kugenzura ibindi bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. AFC ikomeje kongera ubushobozi n'imbaraga mu bikorwa byayo, aho mu minsi ishize uyu mutwe wungutse abarwanyi bashya 7,437 bari bamaze amezi 6 batozwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho barimo abahuze ari abasirikare ba leta nabo mu mitwe igize ihuriro rya Wazalendo biyunze kuri uyu mutwe wa M23 nyuma y'ifatwa ry'igisagara cya Uvira. Mutama rero hito tujyana ni Warikare, naho tubwira ibindi biri kugenda vyibonekeza bijyanye n'imyiteguro ihambaye. Nuko rero kiri kugaragara Warikare. Yego. Ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari kanjye nibanda ku ruhande rw'igisirikare cy'Uburundi kuko ku mirongo y'imwe ku rugamba nicyo kiri kugaragaza ingufu. Yego. Ndetse kandi niyo ugiye kureba mu bushishozi bwimbitse kandi bweriye ku biri gutangazwa n'ibiri gutegurwa FARDC. Yego. Nubwo hari ishusho fatizo y'igisirikare cya FARDC ariko bisa naho urugamba mu bice byinshi bitandukanye ruyobowe n'igisirikare cy'Uburundi. Yego. Impamvu rero iriya misozi ya za Rukisa, yego, ya za Karushi, imisozi yariya hafi neza cyane zigaragaza Ishunga na Bunesa. Yego. N'iriya misozi iri hejuru aho bivuga yuko iki gisirikare cyamaze gushyitsa intwaro nyinshi ndetse gifatanyije n'abatansi b'Ababiligi n'abatansi b'Abanyamerika. Yego. Bivugwa yuko iriya misozi itandukanye ya za Mirama na za Miya na za Karinga n'ahitwa hafi ya za Kasuki. Yego. Itagiye Kisuka, aha hose bikavugwa ndetse kandi mu mafoto ari kugaragara n'amavidewo. Yego. Igisirikare cy'Uburundi kiri kugaragaza ingufu zidasanzwe kandi kubona yuko mu gihe gitoya zishobora gutanga umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukurikije uburyo ki ibintu bihagaze kandi bikomeje kugenda umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda, cyane cyane mu bice bya hano muri Warikare aho igisirikare cy'Uburundi gikomeje kongera ingufu, ariko nanone tibagiye yuko iriya misozi iri hafi y'ibyerekezo bya Oso. Ubwo birumvikana yuko ari za Burindu ndetse n'imisozi ya za Nyenzira. Yego. N'iriya misozi ya Busengeke. Yego. Iriya misozi yose ikomeje kuzanwamo abasirikari b'umutwe na za Frambi. Biragaragara yuko buri ruhande rwiteguye guhangana mu buryo budasanzwe kandi mu masaha ari imbere dushobora kuza kuvugana mubwira yuko ibintu byazambye hakurikijwe uburyo ki buri ruhande rukomeje kuzana intwaro zemereye kandi ziteguye kurwana mu buryo budasubirwaho. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na feu de couverture, turebe uko bihagaze. Turabwira kandi biri kubera kuri Shadow Bataille, turebe ibijyanye na communication sécurisée aho bitangazwa ko ibyombo byamaze kuvugururwa bitewe n'iki. Ni nyuma y'uko amakuru umwanzi ari kuyakurura ndetse kandi hashingiye kuri operasiyo ziri gutegurwa na
deployment ziri gukorwa mu bice bateguragamo nabo kudeployingamo abasirikare. Turaza kandi kubabwira ibiri kugenda bivugwa ko FDNB yababashije gutangira kumviriza ivyombo zizasarambwe mu misozi itandukanye, bikaba bivugwa ko bizakozwe mu buhe buryo? Ni uburyo budasanzwe aho ikoranabuhanga ryatangiye gukoreshwa by'umwihariko aho uyu mutwe uri kuvuga ko utatsinda urugamba utari kubanza gukora ibikorwa byo kurwana mu buryo bw'ikoranabuhanga baburizamo ibitero by'umwana. Banywanyi zero nizo ngingo z'ingenzi tugiye kuramvura muri aya makuru. Mutama tuyaherehe? Aya makuru tuyahere mu misozi y'Warikare. Warikare kugeza ubu zifashe gute? Warikare rero ubu ikiri kuvugwa kandi ikiri gukorwa. Yego. Nta kindi gihari ni deployment ziri gukorwa mu bice byinshi bitandukanye. Yego. FRDC ya deployinze mu dusozi twose dutangatanze Warikare. Yego. Cyane cyane mu misozi itegamiye aho bari gukeka yuko uyu mutwe wamaze gushyita abasirikare mu buryo busanzwe bwihariye bwa kinyamwuga. Yego. Ariko by'umwihariko imisozi ya Bikure, imisozi ya Muhuru, utibagiwe mu Kingiti, imisozi yegereye mu Kwanyama. Yego. Tumba n'ahitwa Rubutu, Kisengesenge, n'ahitwa Busere, n'ahitwa Umusiyanga na Mundu. Yego. Mu bice bigize iriya misozi y'ahitwa Masibu, n'ahitwa Bujinji, n'ahitwa Magariya, n'ahitwa Manungu. Yego. Ibi bice byazanwemo abasirikare ba FARDC, ariko bivuga yuko cyane abasirikare bari kuzana muri ibi bice. Yego. Biganjemo abacanzwe cyane cyane ndetse n'abasirikare b'Abarundi nyuma yo kubona yuko ngo aribo bafite ubushobozi bwo kuba bahangana n'uno mutwe. Yego. Nyuma yo kubona yuko ari nabo bafite ubushake cyane bwo gutsinda uno mutwe kuko bazarinda ku mirongo imbere ku rugamba, bari kuvuga yuko ari nabo ngo bashobora no kubatsindisha cyangwa bari gutuma uno mutwe n'ubundi nawo udeployinga abasirikare muri byerekezo byegereye za Kirangaronga n'ahitwa za Obokote. Yego. Ibi rero bigateza ikibazo gikomeye kuko nk'uko FARDC n'ubwo iri kujyana abasirikare muri bya misozi nakubwiye za Bogari n'ahitwa Bugunzu n'ahitwa Matimbo. Yego. Iri kubikora ariko ikeka yuko ahitwa za Rengarenga n'ahitwa za Duganga n'ahitwa za Obiri. Yego. Aha hose ngo umutwe neza Frank nawe ushobora kuba waramaze gushyiraho abasirikare, byumvikana yuko buri ruhande rukomeje kwitegura intambara mu buryo budasanzwe. Yego, ibyo rero ni ibiri gukorwa mu gihe Mutama kandi bivugwa ko bishobora kuza guhindura iki? Bishobora guhindura isura mu gihe gitoya, nanjye ndi kwibona yuko rwose mu masaha ari imbere intambara ishobora kuba mu buryo budasanzwe kuko nk'ubu nationali gatatu. Yego. Uva Nyanzira uva hariya za Kabamba uzamuka Nyanzira ugana mu bice bya Kisenge na Itebero. Yego. Mu byerekezo bya Mikoro ugana hafi y'umuhanda Route Nationale karindwi hafi y'imisozi yegereye ahitwa Ibanga. Yego. Igisirikare cy'umutwe w'intare zasarambwe bamaze kwakira abasirikare benshi. Yego. Bivuga yuko aba basirikare bahawe imisiyo yuko mu gihe gitoya nabo bagomba gukora operasiyo zidasanzwe. Izo operasiyo zikaburizamo ibitero bya FARDC ndetse n'abacancuro nyuma yo kubona yuko iyi misiyo ishobora kuzamba mu masaha ari imbere. Yego, Mutama reka dukomeze n'ubundi n'andi makuru turebe ibyo FARDC iri kwiratangaza ngo turagaruka tujyana kuri access zo muri Sud Kivu naho turaba ibiriko biragenda vyibonekeza. Ubutegetsi bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo bwagaragaje ko bwashinguwe no kubona abasirikare b'iki gihugu bemera kwiyunga ku mutwe wa M23 ku igenekerezo rya 14 ukwezi kw'Icyenda 2025. M23 yungutse abarwanyi bashya barenga 7,000 bari bamaze amezi 6 batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, harimo abahoze mu gisirikare cya leta ndetse na Wazalendo. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Muyaya ku igenekerezo rya 17 ukwezi kw'Icyenda yatangarije kuri televiziyo y'igihugu ko kwinjiza abasirikare ba leta muri M23 bihabanye na gahunda y'amahoro yatangijwe na Qatar mu rwego rwo kugaragaza ko ibyo M23 yakoze bidakwiye. Muyaya yavuze ko mu barwanyi bashya baherutse kwiyunga harimo abana, imfungwa n'abasirikare ba leta badashobora kwemerera kujya muri uyu mutwe.
umuyobozi wungirije wa w'ihuriro AFC ushinzwe ubukungu ni Fred Kaniki Rukema kaberutse gusobanurira umushakashatsi Dr Bojana Kabere ko mu barwanyi bashya baherutse kwiyunga kuri M23 harimo abemeye kujya mu myitozo ubwo umujyi wa Goma wafatwaga muri mu kwezi kwa mbere. Yagize ati twabwiye abashaka kutwiyungaho ko bazajya irumangabo abantu basimbukiye mu makamyo bagira umangabo abagiye mu bigo bya MONUSCO twabohereje Kinshasa twohereje abantu 1359 Kinshasa. Umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Kenge Bomisa ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icenda yatangaje ko nubwo aba basirikare biyunze kuri M23 leta ikibafata nk'abasirikare bayo kandi ko yizeye ko izabafasha kurwanya umwanzi. General Major Sylvain Kenge yagize ati byabari agasuzuguro n'ishyano rikomeye mubaye mutatiriye indahiro mwarahiriye igihugu yo gutagambanira igihugu ni mubikora mutyo igihugu nibisekuruza bizaza ntibezaba babarira. Uyu mu ofisiye yasabye aba basirikare ko nibabona amahirwe niyo yaba ari mato cyane bakwiye kuyabyaza umusaruro bagahindukiza imbunda kuri M23. Ati mwatojwe kugira ngo mukorere igihugu mukirinde ku gitambo kiruta ibindi muhanganye n'umwanzi nimubona amahirwe mato cyane muzahindukirize imbunda ku mwanzi mwitandukanye nawe musubire muri FARDC. Abarwanyi bashya ba M23 bamaze gutangira akazi basezeranyijwe n'umugaba mukuru w'uyu mutwe General Major Sultan Emmanuel Makenga ko bamushyigikiye kandi ko biteguye gufata indi misi ikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagakura iki gihugu mu maboko ya Kisekedi. Ibyo rero kuri ubu benshi bakomeje kugenda babona ko yaba ari imirwano ikomeye igomba gutuma bose baguruka bakarwana nk'uko bigaragara. Mutama rero wakomeza utubwira n'ibindi. Nutanga mu bindi rero biri kuvugwa cyane ni operasiyo mu misozi ya hano muri Kivu. Yego, imisozi ya Sud Kivu yose rwose ndabona intare zatarambwe zikomeje kwizanamo abasirikare. Nyuma y'uko intare zatarambwe zikanze yuko igisirikare cy'Uburundi nyuma y'uko ku munsi w'ejo cyohereza abasirikare bagera ku 2,700. Yego, bakohereza abasirikare mu bice bitandukanye bya hariya mu mashyamba yegereye za Kivu by'umwihariko mu misozi ya Uvira. yego, ibi rero byatumye n'ubundi uyu mutwe wohereza abasirikare mu misozi bivuga yuko n'ubundi yegereye muri iyo misozi ya Uvira. yego, muri ariya mashyamba ya za Rusenge n'ahitwa za Ruriba hariya za Kasoki kuri iriya mihanda Rutensunari kabiri za Biremba na za Butezi. yego, hariya za Kifuko n'ahitwa za Kamitongo n'ahitwa za Makombo. yego, ibice byose biravugwa yuko uyu mutwe wamaze kubishyitsamo abasirikare nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi muri iriya bice bya Uvira babizanyemo abasirikare nabo mu by'umwihariko iriya misozi iri mu majyepfo y'umujyi wa Uvira haraza Makabora bakohereza abasirikare ahitwa za Kakomba, Katembo n'ahitwa za Rukeni. Bikavugwa yuko rero aba basirikare boherezwa muri bice ari nabo benshi muri bo banatambitse muri byerekezo bya Runge berekeza za Muringo bata uriya mutwe n'ubundi ukomeje kohereza abasirikare ahitwa Shangura no mu bice byegereye Karori n'Amasanga no mu bice byegereye za Kiroza, kuko muri aya makembere avuga yuko uyu mutwe abakomando benshi cyane bamaze kwashika kandi mu buryo bwa kinyamwuga biteguye kurwana. Niyo mpamvu igisirikare cy'u Burundi iri kuvugwa yuko cyatangatanze uyu mujyi wa Uvira iriya misozi imisozi yegereza Mayamoto hariya za Rwerera Murembe na za Kamombo hariya hafi imisozi ya za Minengara za Satwa na za Kakomba. Bavuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kwashyitsa ibikoresho byinshi cyane ndetse n'abasirikare benshi biteguye kwataka uriya mutwe mu bice iherereyemo kikabasanga kure kugira ngo babahagarike kugira ngo imbere ku rugamba. naho ku bijyanye n'ibikoresho biri kuvanwa i Burundi bizanwa muri Uvira bihagaze gute? Ibikoresho biri kuvanwa muri Uvira bizanwa Uvira n'ubundi nta handi biri kuzanwa ni muri Uvira.
bigatekerezwa n'ubundi ko bashobora kuyikoresha bagaba ibitero mu bice n'umutwe uherereyemo. byaba byatangiye wenda kuba byakwiyongera gute kuko si ubwa mbere si n'ubwa kabiri bigaragaye? Uburyo byiyongeramo wenda umwihariko uhari ni uko biri gushyirwa mu bice bitangatanze inzira cyane cyane iriya misozi ya Katongo, yego, yunamiye Uvira, bakabishyira muri iyo misozi ya Mwange kuko iyo muhanda n'ubundi ugana mu byerekezo bya Bukavara za Mwange ugana za Runingo ndetse n'ahitwa Kinigo mu byerekezo 2025 werekeza mu majyaruguru n'ubundi ya Uvira, yego, kuko abarundi nibo bavuga ko igihe gitoya cyangwa igihe kimwe basiga igitero cy'ubutaka gishobora gutuma kuri Afurika mu mirwano ikomeye cyane igiye kwera mu mutwe byombi. Kandi irasa amarenganyo y'amagambo adasanzwe uyu mutwe umaze iminsi utangaza, niyo mpamvu kuri strategique bwana munyamakuru ikomeje kubyinjiramo. yego, izi ntare zasarambwe zifite umuvuduko wihaye nuko bari kwanga kugenda mu buryo buri ku murongo mu buryo straight line cyangwa se parallel, yego, bitewe n'uko ngo bafite ikibazo gikomeye cyane cy'uko aba basirikare ba FDN mbere y'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi, yego, bakomeje kurikaya gukara ndetse kandi no gukarata bavuga yuko batari buze kwemera ibyo FARDC ishaka, yego, iyo kubahagarika ku mirongo y'imere ku rugamba, bikavugwa yuko abasirikare b'Uburundi bari kugenda bahagarikwa na FARDC kuko bakura. yego. Mutama, ndumva ntakumva neza, reka tugerageze twongere tumushake ku murongo atubwire byinshi kubikomeje kugenda byibonekeza. Turaza kandi no kubabwira ibindi bikomeje kugenda biboneka muri ibi bice, ariko mbere ko tumwakira turabibutsa ko kugeza ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragara ari imyiteguro ihambaye itandukanye n'ibihe byose, ko kuri ubu ngubu bigaragara ko umubare munini w'abasirikare bakomeje kurungikwa mu bice bitandukanye, bishimangira ko warikari ishobora kuza kubisibaniro ry'imirwano. Turacyagerageza rero kugarura uyu mutama wacu ku murongo wa telefoni kugira ngo akomeze tubwira ibikomeje kugenda biba ndetse nuko ibintu bihagaze, aho bigaragara ndetse binemezwa ko kugeza ubu rujya n'uruza mu bice bitandukanye rukomeje kugenda ruhungabana. Abatuye warikare bo baratabaza kugeza ubu bakavuga ko umunsi ku munsi babona abarwanyi, kandi uko imirwano igera mu bice batuyemo niko babura amahoro. Reka rero dukomeze twumve ko ku murongo wa telefone umutama wacu twamwumva maze atubwire mu buryo bwiramvuye byinshi kubiri kubera warikare, ariko ku murongo wa telefone ndumva bitari guhita bidukundira. Ni munyemerere noneho tujye ku bijyanye n'ibiri kubera muri Sud Kivu, mbere yuko turi buze kuba twamugarura ku murongo akatubwira byinshi kubikomeje kugenda biba ndetse binibonekeza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Turababwira ko rero imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Sud Kivu ahitwa Mwenga n'ahitwa Shabunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, barashaka kwirukana umuyobozi wa rejima y'ibihumbi 336 y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu akaba yitwa Colonel Chihutu Vera. Mu ibaruwa iyi mitwe yandikiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo irashinja Colonel Chihutu gushyigikira indi mitwe ibashinja ubugizi bwa nabi, kuyifasha kubona ibikoresho birimo intwaro. Colonel Chihutu kandi arashinjwa kwifatanya na Albert Kahasha Muhuro alias Fokamike mu kunyereza ibihumbi 48 by'amadolari byari byagenewe imitwe y'abazarindi ikorera muri Mwenga na Shabondo, nk'uko rero amakuru batanze abigaragaza. Imitwe ya wazarendo yamenyesheje Perezida Felix Antoine Tshisekedi ko akwiye gusimbuzwa uyu Colonel Chihutu undi umwofisi uyobora rejima y'ibihumbi 336 ifite icyicaro gikuru muri Mwenga. Iyi baruwa ikurikiye imirwano yahanganishije umutwe w'abazarendo uyoborwa na General Marayika ndetse na General Nyakiriba ku igenekerezo rya 17 na 18 ukwezi kw'icyenda 2025 ishaka kugenzura centre ya Mwenga. Hakaba harapfuye abantu bagera ku 8
mu ntangiriro z'ukwezi kw'icyenda imitwe ya Wazalendo ikorera muri teritwari ya Uvira nayo ikaba yarigaragambije isaba ko umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 Brigadier General Gasito Olivier yimurwa. Icyo gihe rero Wazalendo yagaragazaga ko mu gihe Brigadier General Gasita yaguma muri ibi bice bya Uvira M23 ishobora kuza gufata uyu mujyi, nkuko rero bamushinja kuba yaratumye Uvira nayo yigarurirwa. Gusa kugeza ubu ubutegetsi bwa Kinshasa bwagiye buhakana bukavuga ko uyu General Gasita nta kibazo afite ndetse ari umwizerwa, ari umuntu wa hafi ugomba kugirirwa icyizere kuko leta yamutumye imwizeho ubushobozi. Reka rero dukomeze tugerageze twumve ko umutama tuza kumubona, ariko mu gihe tutaramubona ku murongo wa telefoni ni munyemerere tujye kuri iyi page ikomeye tubabwire ko igisirikare cya Repubulika ya Afurika y'Epfo biri kuvuga ko cyatangiye gucyura abasirikare cyari cyarohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko abo cyari gifite mu mujyi wa Goma bari bamaze gutsindirwa mu mirwano yasize 23 yigaruriye umujyi. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo havuzwe amakuru ko SANDF iri kohereza mu mujyi wa Lubumbashi abasirikare b'inyongera bagombaga kujya gucunga abari baragotewe mu gisagara cya Goma ndetse na Bambiro. Muri uko kwezi ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza bizasubiyemo umuvugizi w'ishyaka Democratic Alliance uvuga ko SANDF yohereza i Lubumbashi abasirikare bari hagati ya 700 ndetse na 800 kuko icyo gihe yabisiguye. Aba basirikari cyakora ntibigeze bajya mu mirwano ahanini bitewe nuko bagenzi babo bari baraheze Goma mu mezi ashize bashoboye batahana n'ibikoresho byabo nyuma yo guhabwa inzira n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yerekana ko ingabo yerekeye ingendo z'indege yerekana ko kuva ku itariki ya 14 kwezi kw'icyenda indege ebyiri zirimo iyo mu bwoko bwa Boeing 737 na IRA 776 bigaragara ko ari za SANDF zakoreshejwe inshuro nyinshi mu gutwara abasirikare zibavana i Lubumbashi zibajyana i Pretoria muri Afurika y'Epfo nyuma yo kubanza guca i Kinshasa. Mail ndetse n'ikinyamakuru The Guardian dukesha amakuru biravuga ko ubwo yabazaga umuvugizi wa SANDF Admiral Prince Chabarara atigeze agira icyo avuga kuri ibi ngibi. SANDF bivuga ko yamaze gucyura bari abasirikare mu gihe hari umwuka mubi hagati yayo n'ihuriro ribarizwamo abasirikare ba Afurika y'Epfo. Ni umwuka mubi ushingiye kuko abasirikare boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze igihe batarahabwa amafaranga ndetse n'uduhimbaza musyi twabo. Abasirikare babarirwa mu 3,000 nibo bari kwishyuza ndetse bateguje SANDF ko nibatishyuzurwa amafaranga yabo baziyambaza inkiko. Amakuru avuga ko buri munsi umusirikare agomba guhabwa amarandi 6,000 arenga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda ashobora kwiyongeraho n'indishyi z'akababaro. Igisirikare cya Afurika y'Epfo kivuga ko kiri mu nzira zo gushaka uko cyakemura ibibazo by'ideni bari abasirikare baberewemo. Amakuru kandi aravuga ko mu nama ya 45 ya SADC yabereye muri Madagascar mu kwezi gushize uyu muryango wahaye gasopo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kwishyura miliyoni 48 z'amadolari yari agenewe ubutumwa bwa Sami DRC. Ni inama Perezida Kisekedi yanze kwitabira nyuma yo kumenya ko ashobora kuyimwamo ijambo. Mutamu buratwumva? Ndabumva cyane. Uyu munsi network zabaye ikibazo muri ivyo bice uherereyemo? Network zabaye ikibazo, nagerageje no guhinduranya ibijyanye n'uburyo dushobora kuvuganamo. Yego. Mbona nabwo rwose ntabwo turi guhuza neza. Yego, wakomeza rero wari uri kutubwira ibiri kubera Iwarikare, wakomeza utubwira uko byifashe kugeza ubu. Ni ukuvuga ngo twasukire mu bice bya Warikare. Yego. Narindi kugutembereza iriya misozi ya Warikare mu zigana mu burengerazuba ndetse kandi mu majyepfo ya Warikare. Yego. Narindi kukujyana hitwa za Usumbuka, mujyana za Bukindo, mujyana za Rukisa, mujyana za Muzika mu bice byegereye hariya za Niyembo hafi y'imihanda route nationale 501 ndetse hafi y'ibice byegereye Niyembo n'ahitwa Miya. Yego. Ibice byegereye Nduma n'imisozi yegereye Katinga, Mubira n'ahitwa Mubano, utibagiwe Kimburungu mu misozi yegereye Kasuka. Yego. Ahantu rero icyitwa Burundi amaze kwagera bwana munyamakuru, icyitwa FDNB
yego yafashe umwanzuro wo gutangatangira muri iriya misozi ya za Kasongo n'ahitwa za Burungu na za Nkuba hariya yego mu byerekezo ya za Shamto mu byerekezo bya Kitoma n'ahitwa za Kitaramu. Ahangaha niho igisirikare cy'u Burundi gishaka kuzamuka kuri uwo muhanda w'interinasiyonali 501 igitero kuri hafi y'umuhanda w'interinasiyonali gatatu werekeza neza Nyanzira mu cyo twitire Kabamba aho umutwe w'intare za Sarambwe uherereye. Bikavuga yuko rero igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe cyamaze no kumenya yuko kigiye yego Mutama, ntabwo nkumva neza. Turumva ku murongo wa telefoni bikomeje kugora nibyo mwabiriya bice, ariko mu gihe tugitegereje ko twamwumva reka tubabwire n'iby'iyi nkuru nayo y'abanyamurenge bari gutabarizwa. Ubwo turagaruka n'ubundi dukomeza twumva Mutama ku murongo wa telefoni. Abanyamurenge bari gutabariza uwabo washimuswe n'abasirikare ba FARDC. Amakuru rero aravuga ko umusore w'umunyamurenge uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko witwa Chance Emmanuel wari usanzwe akora kazi gatandukanye, bakaba rero benshi bakomeje kugenda bavuga ko yari umwungeri w'inka yaburiwe irengero nyuma yaho bimenyekanye ko yafatiwe inyunzu mu cyahoze cyitwa Katanga n'abasirikare ba FARDC. Kuri ubwo umuryango ukaba uri gutabaza. Ubutumwa itangazamakuru ryabonye no kumwe mu muryango wa Chance wafashwe n'abasirikare ba FARDC bugaragaza ko nyuma yaho bamenye ko yafashwe nta yandi makuru bigeze babona arebana n'ibiriko biragenda bijya mbere. Ibi byose rero nibikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye. Ubwo butumwa mu babutanze bwagiraga buti Chance Emmanuel yakoraga akazi ko kuragira inka ahitwa Kongoro, ejo bundi afata gahunda yo gutaha muri Kivu y'Amajyepfo kimwe nuko nabandi babigenza, ariko ageze mu nzira afatwa n'abasirikare ba FARDC. Barongera bati aho yafatiwe ni Nyunzu. Akimara gufatwa yahamagaye abo mu muryango we abamenyesha ko afashwe. Igitangaje nyuma twacishijemo za nimero zaduhamagaje zitabwa n'abantu batubwira ko ari abasirikare ba leta y'Kinshasa. Umuryango we uvuga ko utazi iyo uwabo yajyanwe, bityo bagatabaza ababifitiye ububasha. Muri ubwo butumwa bumutabariza bwatanzwe ntaho bugaragaza ko umuryango watwa ifaranga kugira ngo ubarekure Chance nkuko benshi bigenda. Ibi byo gushimutwa by'abanyamurenge bikaba rero bikomeje kugenda bifatwa buri gihe bigaragara, aho rero bamwe bari gukurikiranwaho ko ari abagambanyi, abandi bakagenda bashinjwa gukora n'umutwe wa M23. Mutama, ubura twumva? ndabumva cyane. Yego, wakomeza utubwira uyu munsi network zabaye ikibazo gikomeye. Yego, ndi kukubwira ibyo bice byose nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi kiryoherejemo abasirikare. yego, ubu rero mu 23 tumaze gushyikira mu misozi y'Akagera. mu bihe bice? Yanyegera. Yego, rero yego, iravuga yuko ibitero bindi by'indege za drone. yego, bitangazwa kandi byemezwa yuko zamaze gutegurwa n'ababiligi. yego, kugaba ku ruhande rw'Intare Sarambwe muri iriya misozi muri yego, n'imisozi ya teritwari ya Masisi yegeranye abasirikare nk'uko amakuru ari kuvuga, kandi nk'uko biri kugaragara ko tuhagaze mu bice. Kandi biranatangazwa yuko abasirikare b'Abacancuro bamaze kubuza FARDC kongera kugaba ibitero byahanze. kubera iki? Nubwo kubera yuko ibitero bya Advance biri gutuma uruhande rw'igisirikare cy'Ababiligi yego, M23 ibasha kumenya ibice baherereyemo, yego, bakabasha kubikwepa. Rero aricyo kiri gutuma n'ubundi binjira mu bice bitandukanye bakwepa aba basirikare b'Ababiligi bafite zino ndege z'intambara, yego, kugira ngo batabarasa. kugeza ubu
mu bindi biri gutegurwa byo buri ruhande urumva ruriteguye. M23 yo nta basirikare yabiri kongera muri ivyo bice cyangwa ibijyanye n'ibikoresho. ngo ndi kukubwira ni ibice n'ubundi byegereye iyo misozi nagiye nkubwira haruguru. Yego. By'umwihariko iyo misozi ya Nyenzira. Yego. By'umwihariko imisozi ya Bukumbirwa ndetse na Patuti bagiye ikoba hari n'ubundi umutwe ufite ibirindiro. Yego. Aha hose urimo urahazana abasirikare. Yego. Kandi bikavugwa yuko mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi bitegure intambara neza bagiye kugaba ibitero batunguye FRDC nabo kugira ngo n'ubundi babone uko babajijisha batagaba ibitero mu birindiro byose bya M23 iri muri Warikare. Mutama reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego urakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane kuri udukurikiye bwa mbere. Itucyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.